استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین میهجال هر دری دنباش نهادما پیشکش کرنا بود تنها دمجمیر یک فرمو گرنگتنی سروچا 10 سال سر کوچبار کرنا خباتکار کرد مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا دەرباس بوون و پەدەکەسێ لە قامشلۆ ئەو بیرئانین ڤەژاند. روشنگ سمگەمۆر دەبێژە و کۆنگرێسا ئەمریکی بریارە ڤەکشانە هێزن خۆشی سووریێ پەسەند ناکە. لە عەفنێ دوو ئەندامێن پەدەکەسێش بەریا چەند ڕۆژان ڤەهاتنە ڕەڤاندن و ئالیەکی دن ملیسên ئۆپۆزیسیۆنê فەرمانبەرین کورد بە عەرەبان دوگهەرن. نەباش. 10 سال لەسەر کۆچبارکردنا خەباتکارێ کورد مەمۆستا محەممەد نەزیر مستەفا سەکرەتێری گشتیە بەرەیە پارتیا دەموقراتا کورد لە سووریە ئەلپارتی دۆه دەرباس بوون کۆبووبارکردنا وی خەباتکارێ کورد ملەتێ کورد و تەفگەرا کوردی لە کوردستانە سووریێ خەباتکارێکی بەهێز و ڕەوشەمبیر و نیشتمان پەروەر ji دەستوان چوو. 10 سال لەسەر کۆچبارکردنا خەباتکارێ کورد مەمۆستا محەممەد نەزیر مستەفا سەکرەتێری گشتیە بەرەیە پارتیا دەموقراتا کورد لە سووریە ئەلپارتی ئیرۆ دەرباس بوون. کۆبووبارکردنا وی خەباتکارێ کورد ملەتێ کورد و تەفگەرا کوردی لە کوردستانە سووریێ خەباتکارێکی بەهێز و ڕەوشەمبیر و نیشتمان پەروەر ji دەستوان چوو. بەلوێستên خۆیان کورد پەروەری دەهاتناسکردن یەک ji سەرکردەیەن خۆدیڕۆڵ و خویا بوو لەسەر ئاستên سیاسی ڕەوشەمبیری و civakî و یەک ji mafnasên کورد یê herî xuya bû ji bilî ku ji malbateka kurdperwer û niştimanî heza xuyayî bû. Mamosta Nezîr Mustafa sala 1939 li Dêrikê ji dayîk bû ku ji malbata Eliyê Yûnis serkirdeyên şoreşa Sasûnê li Kurdistana Tirkiye ne. Di subata 1958 de tevlî refên partî bû li desteyên Elpartî de kar kiriye ku ji endamtiya Komîteya Navendî re piştira polîtbîroya wê re di Kongreyê yekem de hat hilbijartin. Piştî Kongreyê Niştimanî Yekbûnê ku li Herêma Kurdistanê sala 1972 de hatibû encamdan. Di tebaxa sala 1973 de li gel hejmarek serkirdeyên Elpartî ji ber ku biryara Kemera Erebî red kirin ji aliyê rejima Be'sa Sûrî ve hatin girtin û li Hesekê hatin zindan kirin û demeke dirêj di zindanên rejimê de yên tekane demaye. Du sala 1981 de serbest hat berdan. Piştî ku ji zindanê serbest hat berdan, karê xwe rêxistinê ta demekê rawestand lê wek fikr û bawerî û siyaset dûr neket. Piştî ku emîndarê giştiyê Elpartî Mamosta Kemal Ehmed Derwîş şehîd ket, duê demê de wek erkekî ji aliyê xebatkar Mustafa ve û li ser daxwaza hevalên partiya xwe cardî vegeriya kar di Kongreyê Heştan de ji Komîteya Navendî re hat hilbijartin. Di Kongreyê Nihan de yê partî wek sekretêrê giştiyê Elpartî hat hilbijartin. Her wiha di Kongreyê Dehan de serkirdeyetiya Elpartî ew hilbijart tevî ku nexweş bû nikarîbû amade be. Mamosta Nezîr Mustafa yekemîn xwendekarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê bû ku ji kulîja mafnasiyê derçû. Wek yekemîn parêzer û mafnasê Kurd li parêzgeha Hesekê kar kir û bi zîrekbûn û wefadarî û şarezayiya xwe dihat naskirin ta ku bû lêvegera piraniya mafnasên parêzgehê. Di sala 2006 de bi nexweşiya penceşêrê ket û bi alîkariya Serok Mesûd Barzanî li Fransayê çareseriya wî dihat kirin. Ta ku sala 2008 de ji ber nexweşiya penceşêrê roja duşemê 22 meha 12 koça dawî kir. Bûbarkirina Mamosta Nezîr yek ji xebatkarên Kurd yên xwedî xebat û kar û berevanî di ber mafê miletê Kurd de ji dest tevgera Kurdî û miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê çû lê di hiş û raman û dilê gelê Kurd de hin jî saxe nayê ji bîr kirin. Li Qamişlo Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê di hemîn sal vegera koçbarkirina serkirdeyê Kurd Mamosta محەممەد Nezîr Mustafa sekretêrê giştiyê berê Partiya Demokrata Kurd li Sûriye Elpartî li goristana Qedûrbek vejand. Buê bûneyê Beşar Emîn endamê polîtbîroya PDKSê gotarek bi navê PDKSê pêşkêş kir û li ser jiyan û xebata Mustafa Axifî. Her wiha buê bûneyê PDKSê hejmarek xebatkarên pêşîn yên di partî de xebat kirine xelat kirin. بناوی پارتیا دموکراتی کردستانی سووریا ام سپاسیا هاتنا و همیان دکن دوی روژا شینا کوچبارکردنا مامۆستا محەممەد نەزیر مستەفا سکرتێرێ گشتی پارتیا me dibîranîna dihemîn de ya ku beriya 10 salan weke îro koçber kir ji gerdûnê براستی بدلکی برین اموی بیرتینن. ایرو 10 سال درباس به سر کوچ کرده استاد محمد نذیر مصطفی
امسر مناقب في انساني وقتها بسكن براستي پر دريجه يعني هم تفدشي هدي قامش لو بيتر اي قبالتي بيل كرنه تفدش بچيتر زانن اف انسان سريره مالباتك خودي ديروك خودي تاريخ راستي اف جمالا علي اولس الجامير دي جاي ساسوني دي باش كارو خباتو بر خدان كرنه وشورش كرنه بديروكي افي ووك كسايتيجي جو دو بلكيا خود براستي نافتفقرا سياسي دبو وقت ما ويناس تكر وبردوام كر وحطاني وقتي قيادة مرحلي وقتي دريهان حفتي وسياد جوك وتفد زانن براستي قلنا كي باش دا وقتي هاد قرتن او هوالي تخوا حجدي هامبو محمد فخري بو عبد الله ملا علي بو وكي ديجي قالك هبون براستي بلكي جدرنا طيبات جعفرين أشكره كرن كو دو أندامين بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا بناوي حسين محمد رشو كوريوي جبريا 5 روجانفا لنافندا باجاري عفن هاتنا رواندن تفي هولين مالبات اوان لتو زانياري لسروان تان هاتونانا لعفرينا روجاوای کردستان بن پیکرن نمروفی در حق ولاتین کردن عفرینه جعالی گروپین چکدار و بردوامن که او گروپ به بیس و جوگونه ولاتین سیویل دراوینن دا کومه بسین خواه ببن سری و تومتین جدا لسروان دا دسپینن که بوی اگه لهمبر سربس بردان وان پریان بخوازن. جبریا چند روژان و ولاتی که کرد لگل باوی خواه لناوندا باجار عفرینه هاتنه رواندن که او هر دو ولاتی اندامن پارتیا دموکراتا کردستان سوریه نه. و تانها تو آگاهی و زانیاری لسروان توننه. جدرک طایبت جناوا باجار عفرینه جد دزگاه آرکیرا راگهاند کج 18 برچله و گروپک چکدار لناواندا باجار عفرینه هر دو ولاتین بناوه حسین محمد رشو و کوری وی قهرمان رشو رواندنه و تاوی در باسبونا 5 روزان لسر رواندن وان لیتانها تو آگاهی و زانیاری لسر هر دو نافبوری توننه. اندامن پدکسی حسین محمد رشو و کوری وی قهرمان رشو د دماشر عفرینه ده بطایبت لناواندا باجر کوپرانی خلک گند جبر شر و پفچونان در بدری ناواندا باجر عفرینه ببون جبر کو نان پیشخانه وان لدوار نوروز لناواندا باجر عفرینه هيا به برانبر خوارن لسر در بدر را چه دکر و بلاف دکر زنجیرا گرتون و بنچاف کرنا ولاتیان جعالی گروپین چکدار و هین بردوامه و تفی راگهاندن ترکیه ده هیوا بوری ده که گروپین چکدار یم به بن پیکرنا راد بن تو نکریه لی او یک به بروواجی تی ورگراندن و حتی نها گرتن لیدان دزی دست سرکرن خوستن پریان هین بردوامه. والي تركيا لعفنه فرمانبرين كرد بعربان دوغهره تاكو ولاتين كرد لعفنه جهمي آلين جيدر جاني و دور پیش بکه. مالپرا باس نیوز لسرزار جدرک طیبت راگهاند کود سردانا داویدا یا والی ترکیه جبو عفنه به بری دزگاه آویل باجار عفنه اندزیار صلاح علی لسر کاروی را کرو لشوناوی عبدالقادر حافظ يكون زيج سروك چکدار لواء التوحيد رداني جالي خوفا عبدالقادر حتف به بری نو اندزیارک کرد دريفا بريا بنداوا ميدان كده لسر كاروي را کرو لشوناوي يكي عرب داني دلێدوانە کە تایبەت دا ji bo arkê hoşeng semgemor endamê komîteya navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ragihan ku gelek zehmeta Amerîka tevaya hêzên xwe ji Rojavayê Kurdistanê vekişîne ji ber binamana hêzên Amerîkî li wê navçeyê rola Amerîka namîne û zehmeta ku Kongresê Amerîkî razîbûnê li biryara vekşana hêzên Amerîka ji Sûriyê bide. Siyaseta Amerîkî pêtir hatiye avakirin ser mesailin اقتصاد و پیتر سیاست و خدمت اقتصادی به حکم امریکا دولت شرکات یادی تر نممکنه امریکا انسحاب به شروش آوای کردستانی انسحابک کلی بکرن بلکی جزئی نوعا ما بكرن بس درا مصالح وتدا بقده وجهه نفط له وجهه جو بكاري تدا مشاريع وكي يرو روش آواي كردستانيا اف بريارة انسحابك قناعات مدى قسمكي بريارة انسحاب دالي ازبار ناكم كونغرس وبنتاغون او في قرار قبيل بكنا يان امن القومية امريكي في قرار قبيل بكيجبر مصالح نابي سوريدتك هرن
خسار دینانه و تعب دینانه حتی او بنگه آوا کرین بینجی سالا لسر مسئله شغولینه قناعتم دا ضغطه که لسر پیاده تکرن بحکم پیاده و ضغطه لسر خو قبیل نکی از من دا خویا کرن بریار ندسته آلدار خلیل و صالح مسلم بریار ندسته واده بریارا پیشمرگه گو کون روش آواده نکون روش آواده بریار دسته جهاتن جوا بلندتر دنه او الگوری و بریاری تعامل دکن جدرن خوجهی ji gundawari Rojhilatê Helebê eşkere kirin ku hêzeke Tirkî doh gihişte gundawarê Rojhilatê Helebê li ser sînorê min bijê yê jêr kontrola çekdarin pêdê de. Li gorî heman jêdaran karwanê hêza leşkeriya Tirkiyê nêzîkî pêncî otomobîl û barhilgir û alavên leşkerî ji dergehê Erraîyê li bakurî Rojhilatê Helebê derbasî gundawarê devera min bij bûye ku ew dever xêza sînoriya navbera wan û çekdarên pêdê û hêzên hevpeymaniya navdewletî de ye. هەروەها ji derê got ku derbasbûna zêdetir ji 10 karwanên leşkerî beref sacûr ve ku nêzîkî 300 otomobîlê leşkerî li xwe digirt li daxuyanî ku niyaza Tirkiye û artêşa azad bi proseyeke leşkerî berfireh li ser min bicê nîzî bûye. Şopînerên me hêja bultena demjimêr yek bi dawî hat her şad û bextewar bin.